nsɛm a ɛkɔ so wɔ nkɔfo a wawie mu nya asɛm ketewa nsɛm hyehyɛ suma se ankasa sesi ade ɔba bi aware ɛjɛse ɛdaru wɔ mu nya asɛm ketewa wobebu sam sɛ den sɔfo bi atumi afɔ ɔba yi to ama na ware egu ɛnya asɛm ketewa arɛfo ɔse ɔno wa ko se metia ma kwa ma ba ma foforo afa to de ontimi bi mommy meka iraso me ka me chese ma me de ko tumpani fonu so se me mo hu no kra wo mu dia let's talk ghtrend and then first time I watch a video I make sure say over subscribe ama me no wa click on notification bell for latest updates no follow Facebook as let's talk ghtrend and at TikTok so as let's talk ghtrend share video we ama for frab share in comments bi awono na waja e comment section ho e de ama me ebusia sempanyifo bu baby say aware kwan ware no say na enya asem ketewa o any saying obaya bi a chese was desperation why na adwe say awonti wako na damfo agige no wakonkon so akoja ne subunani wapia neti kwa de na kopie sofo bi wa sofo na dada ne say ukunu ene oba bi sabi akoda afa ne to enti no menu na di wachi aye wo sa enti say wo bewo na wafa ho de a eje se menso sofo menso sabi me fa wo to me wie dia sa case na ukunu akofa abafie ne bebreki eno na bema watini awo oba a wo peba the society be ye ninti opene so ma asofo ne da ne to be to aso be 3 times afi obu ne nsa ntwa ne hu yaze moja sem osuro so be ka che di kuntina ode beto a eye sompa eye ohini ni adazoa ena ohini ni mami kasa ene ohini ni kwa blaste no se mami aden edie nko aba na wo pe ene o kan ya na te se de be kwa wie ne se ohini ni bekọ no akohu be ma no ono a atena se no ne be ma na kasa because oba ne se ono de esuro ni hunti ontini nka nche ne kuno na azem we de okwa na aka chen se de miwura me koye na sofo ne me da o meto na okuno ne kwa se bi ono wa ye sa de ni bi dade etinya che se asem no akoye aroposem ohini ni koye no ne be ma iko kasa na bibia to dinya ene dey de obe ma ne se tinton tan awade ne me nwade biem eja de media hey minim de me hu chefe kwesi adana be ma ne se aware no ntimi bio na me se ade a ohini ni ankasa aba woni mo na se abegyina me apacho o se ono wa ko se metia ma kwa ma be ma foforo afa to de ontimi bio mommy meka iraso me ka me chese ma me de ko tumpani fonu so se me mo hu no kra wo mu dia ene me ma obema wiase nyina so ehu me foni obi abehu me se me na sofu bi a chese mommy me tete mommy me na se adanu ye kan asem no ma bibi akoda adi na ede na asa peja me say na fofo no akoka achro mo chese me adwene ho a me hu bebi ade no firi me hu bebi ade no firi say me hu de me ye me ho me hu de me ye me ho it is say who kunu awai o free your mind wonu atu fi onu majaw e fa chai yasini eti sa wona mfofo no a wo mo chichi wo ma ko hu sa asofu ya e ko fa sa asem ne baaye no asem ba wo de na wo maka fa ho me friend ko o fetu ni me akabia chasa no kwa me chasa me se di ono na akotia me kro ne na aso like wa me chasa ono so ka me ni ya no ma me ka da fo chasa ye nyina ukra ye ka bi chira won kai but the was be ya no mommy me so ono no me kunu esisa ho na bi ni ko sisa chasa me juna so na ye manu ri sha ho so kakra ma me wai asem no ba sa no empanifo te se wo maame mo ne omo na busuafo ete ana mother was se me come on mo ti hu de akoso ankasa e no ma wi ase nyina ehu me
na ese na wo so ojawo no na no ko adu ben wo de kobo wonu so on pese obi abete no na wonu so ojawo no sa no say me to say yes intimate na beauty no anu me nkata so on pese abegu no hu fie say odun na wale oba so foforo just say ma some me hu ni ti hu na night hey wonu awo jawo wonu so anka de enti awo jawo baby mi wo kan ya ma fra ne number ni sa won fa me call so eju osofu pa nti ade pa eju waye mami minimum set hey because the way pa play G so asemi fe ma ye nyina ye boy ensem ma no say no de dada ye man could be ansemu yo ya da se abusuafo ye nya be ma no we de eti ye nyiwe ye nyini film brand so ba wo form me enu nyina hello mira ma hey no man na fitina nyina fe me fra wa wo fa me ko adai no that's what I did takra na wadawro ma asema ba ni a medi akire ni abrampa no ni mpanifo ya ba e ma na anu ye nyina de odo akwakoche se bie so kwasampani a obesa akura kokoto chena na awotwe afedi enani na nsa wo yire afre producer se wuso onyi ni niema na afen wadwen ho ase utumi ni trabium wonso awse mo mama ne de esiye wodi me sro papa ye be ne de wadawro ma me tena se jomo never se san eba because that's all because obano so you be sana ni fair fro woni ni fair fro obano ko yibuye en ko anu mu nyabotre wobana opa wo ani ti akofa ne to no woni na di mu ama na yi agupen mpacha obani jina so me pato ho me so madam asema papa yi kan kura bi wo se wan unyim ko yi se no mami eno me catchen what here say na mko ye na adwuma menya no na ebre no ya me nya just na me promotion oh and na say me ba wo all of a sudden this year ya e be fa niema na wo promotion adwuma m hello na wo promotion adwuma m part time tianti na ma wo se nyinsen no mami at that moment no say akrobe ma enyima bebe bakikeche yo ho me so ho a bra ye ntie white to aso ni wa for yegu na fi de o to so ko peba odi kan ni susu no ni fina ni maba because ye di kan ya wo na wa yegu inti se se no to wo na ni mba na so wa nti ni we di na fo achi na so for kwasia we so for na so we ni da na dai ye me ni nyina na ye kwa che no na so for you ko na so ko fa oto na ko fa yare we ba na ni so na mabra na so dai ni ti bi na tun se bi na so o fa me kwasia no ba ko person ni bobra because o person ni bobra en kamino ni en kawo mami Jimmy Timika, the Tina said, you know, when he says, I'm Jimmy B. Monk, I said, I'm maiden. Oh, and then I'm going to a monful. And then I can't train me as offer storm and yet, because I saw for now, but I'm not a from me pacha, you're trying to catch, he said, Yamisemu, I saw for the Dikwa. What do you want do? me pacha mira bra o yire sa woni o kasam ti udi edi na tie pacha me ma me kasa mira meso me je penifo ni me pacha pacha me tin kan yo mesro wo so pacha
So, I didn't go see a person. Mama, if you get, then can you be my man? Say, And I baby say, young man, or bet me for some fun. Me patch your bra so say my sitting on any penatrin. Yes, I want you to go. This say I will jano, no, they are called to Abusia and what so say, or no, so I'm on children, the entire Wujano, one could be now. See, and can baby. Mommy, the man the cars are from each other. Say, also, we need some walk or banana money actually in the bush for the entire community. And I'm just we need some walk or banana money there. I mean, I mean, children. Uncle, no bush for now, but me and the mom. And they say, next week you're quite to now, Baba, now, Mamma. Almost the Ugu and one which I say, I'm the Nwabefem. Hello? Hello, Mammy. Quarter no next week, Oma. That's your baby. Nanny to me say, Miss Winya de Minachi lady. Namuni Dimachi Abuamo. So then as soon as the Madame do a chima who had in a Wujanino. San Mimina day. Mammy, Cecilia, so Cecilia, I come, Mano. What's that? I can't for pa. What I come in my Lucian. Anybody has a number. Yaka Sammy Pouch, what's ya say? We didn't for Chibra, we said I buy one. Why from Sodio and Super Johnny and Amu? Maybe I'll bear my own acquire young for the better. Oh, Ebusia bema no ene oba no ane ate omonka no na chese bema no kra be chire mu ne hu se oba no wanyem penyo wu wanyem pen nya ka che bema ne se promotion ti mu nkoyi mu ene no ana ma wo ni mabie ma chese wo hwa wa mistake ni free wunti afa wo di wuti pempempempempem ma wakofa mu susem sem ama ho sofo ne de abansa aka no nanso sesi a waware anyone kasa kwa well-being ebe ya ne be si oba ne se onya duro bi kura nkobanu eyi ne ho afi atasefo asase so aweho pa me de metimi aka ne se society no aya oba bi kwa aware na be me bi kwa aware na eba mmemu a jaima omumienu leave them oba ne be man they should take their own decision ebia ye be kwa adopt ebia ye be say ye wo means baby a obetimi de anya ba na omuntina asumdwem the pressure from in-laws pressure from friends the society no edoso enu nyina ka ho ne mankofo ekoye sa na ema we nyina na fe nso so enkase manyem na adwuma promotion ti adwuma no uwu a ye be employee obi foforo adwuma kro na nso so no se wuni ho a obi beba beye ti adanti na obenyem na wakase adwuma promotion ti ni koye eguhwe be bia akowie enya asem ketwa areho ye be hye se ye nyina ye bebo ye ho ban ne ya hwe ye ho so eyi me de mani edi ensem nechi any update be fe oba me de bebro me ka so be follow Facebook as let's.gh mas na TikTok so as let's.gh an share video we ama fofra be che any comment bia wona waja e comment section ho e de amame bitin e de na ne ka sanso na kram